Pasang lamalong. Ini tuh aron bari. Aron tuh. Ini tuh ini parong nang tuh sarmar pen sumar apaan sabab patulong hai keren keren super itu nang bate box chen nang than po lapen afrangsi nili aluhi pachingi ne apa ningkang samkar dong pajir lo bada ti purun do lapen ke Hejingbar, Sumar, Marli itu, kasi aluhi pacingnya kan nali tumpahan, hempumukan tira saja, arna mamen MC nali tumpahan ningan kong penkardong pajiri lo, lasi non kecengsi bangke nili aluhi pacing tumpahan, pinida macam tonggundo lagi, ini tu makuru polo, saat guru tisu alang lihan samira pino kare pasi cening rila la pemba la pena bangga dudula KKC lo meipu alang li sponsing teron la pena kandu babe alang hangini lo la pena ini kumalong dudula dun meipu alang li bangke kolej salong ka Profesor no alang li bangke mondol teron la pena dudula Raja Sompi alang li ta Ili tu malong lo piti sarno, kekisi long lo, raja sompi. La pena bangke dotula bidia sarno, direct kiso. La pena nili mithay lage bolsing tiga thar, nili bangke kiria sarno. La pena bangke sarno pena ke tonggundo duri tiamai pen, lage ili tu kacing honang gear, lokini teronpi. Kardom deh. Nape, badak thula, ili tum kacing hon, inglong kuri hawara maelo, kongchun ba alang like Rajiv Kamsa, alang sampai kardom sipinon. Nape thula, mai thula ke longki Kamsa, alang done bene. Abi bon. Nang lece lagi bon. Nape thula, badak like inglong kuri hawara maelo. Ili tum kisuki ini pendang lom setame arnamar niat hendo hirtimina hangki pen kal ki pen ka pheje pen sangang sangi pen nang pa jok kono ba alang like balu ta kalilo guru sarlo alang li men lage Dhoniram Singha la sira da hendo kadam lasi aluhi kapacini bang apan